Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapalna isor buhay na nungsiba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nungsiba sini. Diba hak na nahaki na pamda nolukchoning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam thok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam thok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapalna. Nakagising lupa nungsiba, nakagising lupa luching musing buhay nungsiba, adu kwai maru oina, isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu, eki pradhana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Ephesians chapter Mary pada kun gamanga dagina kun tragani toy. Ephesians chapter Mary pada kun manga dagina kun tragani toy. Ephesians chapter 4 verse 25 through 32. Mermada minamba ngang batadogu mi kuding na mahaki yumlon na baga achum bawang ngang no. Mermdi aikoi amana amagi hakchang kayat singni. Saw adu pap togan. Nakoi na sawring ida numit tahan ganu. Diabol dasu khudong chaba piganu. Huran ba mahak aduna amuk huran dasanu. Madugi mahuta mahak ki makhutna aphaba thabak tawduna awat pa leiba mida mateng piba ngamnaba thabak kanna susanu. Nakhoi gi chindagi phattaba wangang amada thokesanu adubu ataba mi singda chanbiba oinaba mafam matamgi matung ina ngangthokpa wa aduna atopagi sagatnaba ohelu. Handokpigadawa namit adu phawba nakhoi bu chum nambikraba isori thawai asengba adu wahan ganu pungning khaba mai hauna sauba asauba law khongba amasung athiba wangang pumna makalana phattaba pumna nakhoi dagi lothokiba oisenu nakhoi amagamaga chanu pungning no oyu isona sukristagi mapal nakhoi gi pa kopibagumna nakhoi amana amabu kokno akhon mamangi nongmajing de yengmina khiba adugumna akhoi pamina base pada kuntra pandu mari pada kuntra ne ko pabo iba targasu akhoi pada kunga nipan phawo yengmina gani harba adugi mamang de akhoi mamangi nongmajing de pada verse 25 akhoi yengba hokre aduna ngasigi numid asida de akhon yengmina ga dobase 25 lo sala padagina verse 28 phawba juda akhoi yengmina gani Howje khoi Ephesians ni neriba jaga asi a call to Christian holiness. Christian gi oiba aseng punsi du kaubiba adugi ngasigi ni mesina mari suba tangkakni aduna hariba asi ekhona yengmina aduna ngasigi ni dekona yengmina ga do mafam pada kunga manga dagina kunga nipan phawul amukhana ipathok sirake. Mermaduna minambangang bathalo mi kudingna ma ki yimlon na baga achumba wa ngangno maramdi aikoi amana amagi hakchang kayat singni saw adubu pap tawganu nakhoi na sawring ida numitan ganu diabol dasu khudong chaba piganu huran mahag aduna muhuran dasanu madugi mahuta mahaki makhutna aphaba thabak tawduna awatpa leiba mida mateng piba ngamnaba thabak kanna susana pranadas eho kisor nahaki wahai de khoi lakjari probably tambiya thawasi makoi ning thabak subiya akhoi pap sing utpiya krisi kopi bagi pangal du akhoi bu khanghan biya pap tagi pukning honghan biya aduga asengbai punsi hingsaba de khu na ki wise na mateng pangbiya Jesu Kristo mi siguna amen akhoi mamangi nungmai sing dagi nainera padu makha sa thagado maramna akhoi main idea do hana yengse akhoi verse 25 tagina verse 28 phawbagi one big thing maru oiba akhoi na khangdoba idea theme or bisoy de disi asengba thajabasingna ariba mi adu thadokpagi mapalna anouba punsi aduda chatli mokana now Hana mamang no masing high ki badugumna ai thajabasingna khak haide adubu asengba thajabasingna maramdi
singlup ayamba singda laikraba Christian ne haizaba adubu hauzik phauba noroki lambi da chatliba Christian nataba mayam lai aduga haiba mising adugi makoi punsi mahing amasung makoi gi sajat amasung lichat amasung thawong adu haiba polna pada kun manga ding kun than thoi phawa harpa sida adu mayek sing hakane adugi marmani Asengba thajabasingna. So true believers walk in the newness of life by putting off the old man. Aduga aikoina verse 25 tagina verse 28 phawbaduda aikoi hiram ahum yengminaki verse 25 ta aikoina khangbiab hiram do korino thajabasa Christigi hakchangi amato oiba adu ngaknaba amaga achumba ngangno thajabasa Christigi hakchangi amato oiba adu ngaknanaba amaga achumba ngangno. Christians speak truth to one another to maintain the unity of Christ's body. Look at verse 26 to 27. Pau the koina kangmina bayabang maruina ngasigi mapam as the koina yengmina bayag do sini 26 to 27 na thajabasa satan da mapam pidanaba asawbabu yokatkana amukana thajabasa satan da mapam pidanaba asawbabu yokatkana. Christians, do not cherish anger so that you will not give opportunity to Satan. Christians, do not cherish anger so that you will not give opportunity to Satan. I look at verse 28 to the Kunayang Nagadubasi. Thajabasa Huran Mathadoktuna Awat pasingbu mating pangnaba thamoi sengna thabak nomo. Thajabasa Huran Mathadoktuna Awat pasingbu mating pangnaba thamoi sengna thabak nomo. Christians, to be able to serve the needy, put off stealing and work hard honestly. Christians, to be able to serve the needy in the church, outside the church, singlup manungda, singlup mapanda, put off stealing and work hard honestly. Verse 28 phawbada yengna kadu matang adu chilna sing kariguman adomadom hariba main idea aduga hariba verse 25 26 27 and 28 ki hiram singdu ipibo oiba targadi ai ha ka loinana pukning changna wa pau ta bina bina mong tanom chai thajaba moina aikoina pap taroidobagi maram se pap asi aranba sengdaba chumdaba phattaba aduga khudong thiningai oiba asigi maram khakki maram nate amuka nei haige Christian oiraba singna thaja khraba singna Jisu Christ bu pap tagi pungning honglaga kanbi mapu amasung prabhu oina thajaraba mi singna pap taroidobagi maram se pap adu sengdabagi chumdabagi phattabagi aduga khudong thiningai oiba khakki maram nate adu boy koina efisa pandu mari gi pada kun manga dagina kunthani thosi paba matamda aduga Martin Lloyd Jones na haibagumna pabasina kaido banu haibo oipa taragadi thajaba masel gi marakta tokhai tahanma puroi pabasina. It brings this unity in the body of Christ. Adune pap na toba thabagase aduna pap na Christ gi singlupu amata oibadagi ayet pa masung apunapi asina maram organe pap se tukatchaningai oiba phattaba sengdaba kiningai oiba du khudong thiningai oiba khaknatana pap na isorgi imungbu Christ gi singlupu tokhai tale khaibung tale adugi maram na maram oraga thajaba oikraba aikoina pap tawredo aduna kaino haiba targadi haiba sine koina mamangi nomaizing the verse 25 ki verse 25 da aikoina Paul gi command aikoina uba phangi bidu karino mafam da Paul hai ki bidu oi daba ngangba adu thalotuna achumba ngangnaba
Now, Equina Tongan Behiram the Ephesians Marie as in a Bahodagi, Equi Haragli, Madrican Hybatargadi, Mohammed the Pona, Equi now singing Marcus Masicatan Lapiago Maramna, Carigumana Coina, Ephesians Marie the Nipa, was a Pavamatamda, Taudanaba, Tonaba, Mayam Hagan, Taudanaba High, Kudding Maxing, I do Pat the Bussing or begin Maramnatan. I don't know, Kanagumba Karanadi or Jesus Christ Kang the Christian at the missing a sig Zagasi par Matung oh, other than the Christian at the Dermagasu, Kenabagasulena, Moju, Apatonabay, Atobatamazu, Apaton as you Chin Tidana High Christian Nitisu, Chin Tidana High, Huran, the never high Christian Nitisu, Huran, the Macarino Kennedy, I don't mind what can he, I do be announcing. Maruina, I couldn't if it's happened to Marie the Gina, Ephesians chapter 4 the Gina 6 po par Pamatamda, I could Ephesians chapter 1 the Gina 3 po put Jumde. Maram isam some high boy with the if it's happened to Amma the Gina Ahum Masil Bagi Maramna, if it's happened to Marie the Gina, Turpa was living, meaning Aham the Polo, if it's happened to Amma the Gina Ahum Power Sida now, higher Basimatan, a Mahata with the Kara Mamutana Muhairakan Adubu, I could anouba Maram Hena text follow Tobungam with the Chapter 1, chapter 3 power with the Pole, not with the target, the Karamana can be upon. Now, doctrine. Go on. Tell me, Apapa Wapa we matanga. Karamana me in a Christian or a pano, Karam Aduga me in a Christian or the Karamba punsi mahing hinglami, Karama mong the later me, Adu isorna Karamong the Maki minungsi to Christi in Pano Piraga, Mahak Adu Karamana Christian or Lapano, Christian or a Madam Nakaram Haina. Marx is showing among lepage who he is and what he is now and how he has become what he is now. Aduna chapter 1 to 3. Oh, Aduna chapter 4 the 6 powers in the so Christian have assumain or helping Aduna Christian or Maramna chapter 4 the 6 asito. Chapter 4 the 6 power the yarba up of the tabak man to wagi Maramna Christian or Kadabunate. Adubu isorgi angapa thojagi thabak aduna Christian o henbiraba maramna asigi thabak sing apaba thabak sing jatawdone. That's the distinction. Paul na pire distinction se ko. Karigumba si mafam sa dahani Paul minam bangang dra Christian oiba taragadi prithvi da minam bangang nabgi kona mi kongai male Christianity khatang sida leite. Na aduna kain ha ba taragadi ayam ba missing na kan wakal se they emphasize on the outward behavior. Mamangi or mapan tongi or koyom asigi little has other than a yamna focus over otherwise he makes you again. Karigumba nahabna Naki lamja adu pata badagi up on tongue and nabagi the makta. Adunaki maru over aim over tarba. Christian or does you? Christian over matodade, up of lamja and the makta. Christian or bag matauta, the chinti, I have the chinti and never get the Christian or bagi matau karisutade. Man, chinti, the Christian or get over nothing. South Christian or get over nothing, youth Christian or get over nothing, Kariamatanate. Go. And if you want behavioral changes, don't become Christian. I couldn't imagine much time about the gum. It is that much more than that. Adudagi henayame. Adudagi hena chawi. Aduna ko gi marakta mo hana asi ay hak nong asing nami kudimaki haizagani aduga asi haiba matam da hak maram ibong magi wine haibagi maram karigum ay ko gi marakta Jesus Christ bu kan mi bu musung prabhu ne thazri ba marup sing yari na ko na wapa os apba to gudo bugi wapa os taraga o asi to bu bitan ay apba wapa os meaning asi apba thau man to bu bitan ay Christian oirabani oigadui hana khan bagi wakal jaki bu bitagadi. I am very sorry to disappoint you. You are not and you cannot. Hybrid Mahomes the high of the Kumus to Bugim upon a Christian oil, but knee, or Gadui knee and high over Target, or Bizumamo. Marley, I couldn't create Tammy among watching that. High were Kudding Maxing, say. Neo Bagi Panga the Tobungamba Amatanate. High but Kudding Maxing, say, Isorna me and Magi Punsida Asengba Hawaii. Ahing punsi sadong gi thamoi hapsan bidriba phawba tawbangam ba amat nate ngasi torombe yai haing torombe yai hangsi toroi thama torombe yai hapta ani ahum torombe sahi manga phani tawbangam oi. See, that's the difference. I don't know kena base kari no kena base sine apa thabak tawribagi maram da su kena balai
aduga tawrokpagi maramda khenabale atay gimisingna social ethics ko ko society ge chatna ethics aduga dharma sing tambi bisna karino afba thabak taw kari gidamakta o mi masung line ya na bagi damakta isor pedhan na bagi damakta adu Christianity ne kari tambi aha isorna penbi rabagi maramna afba thabak taw tawbagi man taw haiba afba thabak tawbagi khenaba am le ne tawbagi man kari gidamak afba thabak tawrido atay misingna kari tambi or atay dharma sing kari tambi misingna chananaba or thamoi haraunaba thawai nungainaba it all point towards self ai penanaba ai nungainaba ai haraunaba ai misingna phai hainaba ai mangaire dharma khangba ai mangaire apabule sat pa haibadu misingna khangnaraga mayam gi mamangda aibu apabu oina singthananaba that's the aim thaja dragana adumadongi lekar lai apabu thabak tawriba amasing tawgena khalliba misingna wanganggi kari damakna apabu thabak tawningi they will say oh kari gumba kharadi ai thamni pride adu Christian amana mafam se pon harpa mate Christian amana apabu thabak tawgudawgi maramde kari damakna ahamadi we have new identity ai khoida anouba identity le we are new ani sugde to glorify God aibu pap tagi kandiba aibu pap ki asibagi bondi tagi thadok piba aibu semgat piba aibu sagat piba aibu loina piba aibu chanbiba aibu pangbiba aibu panggal pine piba isor adu penaba that's it ai meaning thagar kera thagal gera ai apa sabak toni kari gidamak no ai gi isor gi matik mangal gidamak that's a difference harbe ko mamangi no mangna takribido adon verse 25 the mamangi no mangna akon takribido ko Christian or badi oidaba ngang oidobane now harbe ko yam sugai mo ngata kre chil now sin tahodo be chil now sin de hangna hajing beding asigi nimite ko mamangi no mangna sando kro wapa oda ko gi channel thagala kan chanbidon soidona tabiyo de ko wapa oda man mafamado oidaba ngang odo karino karam mong oidaba ngang ma han habi yam sugai na tai adu mafam se ai hangna tawra ka do bisidi charok bodo ko texas a piano gi dam ning sing na ka do bodo khogni now aduna Paul gi first thing the verse 25 the habido minam ngang ma thado Christian oirabadi Christian oina minam ngang ma thado habina de Christian oirabadi minam ngang ma thado as simple as that ko and then adu akoi mamang yeng ki adu oidaba ngang ba si wahaina khaktang tawba thabaga manatte wahaina si tawe akoi punsi gi maong na si tawe aduga aikoina wa karimta ngangdaba matamda su tawe adu karam matamda karam maong da chin thibagi thabak si oidaba ngangmi thabak si tawe exaggeration oibadagi henjin na tamsanba adu false witness aramba sakhi piba pretension sasinaba oidaba adu oibadum saba bible pari asengmedi padaba prana da story tawdaba nangi thawai punse kamai to isor gi thaujan mamang thana chali asengbi sonda pa mayam tawraga nungki nimki pap tawraga leiba pretension adagi presenting half truth achumone sandoktaba haidoktaba haibadi mamang na pigi example aduguna aiga mi amaga nungaine dre aduga nungaine dabagi maram aiga soibu jai mi diga soibu jai aduga mingon na pautama matamna aiga soibu loin ma kusala thamba man si torokna man du torokna man ada torokna that is half truth that is not truth lying hypocrisy apasasinaba well now hypocrisy ga pretension ga khara dum man overlap oiba jaga sing lai adagi oidabadu oiba amagum na haiba yumdagi tholongba so lonbada khaktang di ngai ba phone tor kara yore o york tore prana to ge nang gi damak as soi tawge da prana ta hodre phone tore oh nang prana to gi damak yam thagat seri ai na madu phare oh praise the Lord hallelujah asem mai prana to gi to see macha dai Surjanpur yona ba bus thau ho da ngai ke sam patagi phone tore na kai ore moirang yore now if you are a Christian don't do that aduni Paul gi wine sorry wine the hires
It's commanded. Ishwari wahai na mayik sing na hire Muhammad said Paul was his name minamba ngamba thadoko adugi mota kaino yumlo na baga achumba wangna ko. And then we have new identity. I koi adu pap tam sing I around this here but missing or me adu gi mata matu da isor thas da missing I koi there me chin diba na ya wakal kisu khalam de kano sungai lo senda boy ba tar fo lo senda all lo senda ko boy sing gado na thro gado na gari so thinji la be thro gado na adu gi punsi de hinga me thas bo or boy ba tar le ko du punsi adu me mas da because we have new identity. I koi pap tam sungai around this here but gi how is dharma chen the Christian ki mapalna ko bingan dire adu oy ba tar ga di adu to ni adu ga Paul mas pi maram to am le ko na high ba Minyan mga thao na bagi maram adu achu mga na bagi maram adu Paul mas na pili maram sing. Verse 9 Lord verse ko ay gano'n niya. Maram ni ay koy amana amagi haja kaya sing. Kari gumba mit na kong na minyan mo dahil ka madami. Now manga gari thau matamda asai yo ba targadi gari se so landi je loy ha poster ma the mit na di ure du mit na hachang ga kon de minam mo ba targadi ma will drive through alo ato bang dong ni je mit na khong minam mo to bra o to te unless paralysis to mit tang mo to hachang ma pasan lai ba could na kong minam gura, you know, drain na, aku hachang gas minam gura, minam mo. Nari minam bas na tori lekin hapo bidai, asi na thasa to manghal le, adu na maram orga silu ke amat to oi badu tuka, adu ese dinau sing macari harap acung pau bade minam mangang na koi na khan gura, nang sungai na khan gura lekin hapo bidai, ini thok su thok na thok ay hanya chin deep matan na hanya tori badu. I have isagi hachang na singing yan sa butsak mai. Asi yang may singa example mo sa puhon piyo. Sir sa katra, lakay. Mga singing niyo ra. Lakay. Bayo par bra. Sino bayo par sa par. Karam par. O sui par. Sila case Bible part bra bahau jung sin na mi ayam sing di al le pe do ayo be ta to ko wang mo ngara mi ba na andi dishonesty ku ni ta do adin sure why na kaya na Christian ba ta Christian o ta to ko karisma de maram di maram ni Christian natabasingna asiguma punsi se isor na expect tawde adu Christian or kraba khudimak singdai ngarang or boy gra nahan or boy chahi manga or boy chahi tara or boy gra pastor or gra chokidar or gra adagi di chawon bami or gra adagi di pham thabni or gra Christian or badi asigi punsi se isor gi wine expect hingi do bam kargi maram akan agar chata 1 2 3 pam pa isor gi thwa khim bodi minam mengang tu. Kerana acu mengang dan dua betul lagi. Kamu iseng. Tahu betul tahu, tahu betul tahu. Ngang betul ngang, cet betul chatli, cet betul chat. Honestly, kamu iseng betul. Ani juga. Oil juga acu juga adumah. Oil pibam adumah ta. Itu ni nama singda, alu thajabasingna tanto. Don't present half truth. Kari gumba nuai na daba gimar boy, kari gumba boy, ado na haki asurya go batagadi. Admit it and say it. Nang yasu ba su hayo. Marandi kari gumba nang yasu ba nang musu ay yasu ba lo mo lo sila ato mi yasu ba hai go batagadi tar mi rusta matan na nang sumaga ato mi la amum na unme. Ado to pa ko kano ani amana kari chintibi ani suna tar mi na su arang desna mi ba. It's difficult.
Karuna Christian over target. It's unexpected. Home should be. This is the matter. Mama put the contract at the ground. Naki hoy do, hoy, my do, my. Church lakatra, lakani, law. Bible paribra, Bible pagatra, pagani, pabi. Prana tobi agi damakta, tobi gani, tobi. Hoy do, hoy, my do, my. Lakatra, namoy. Higher, Tamoshi Mugana, Achumba Mapudu High, Hoy do hoy, my do, my, over you upon Achumba Nam with a query, Ishordi, Wahina, Ishorna. I would have a now singer. They expected. Prisoner of Queens. And the higher to verse 25 kilos, verse 25 to the Mapumon upon high wine. I would say now some higher combatants act Amukahan, cautions curb is a more possible tired of nothing. Higher with her couldn't maxing as a Arankubum pang never get them up to nothing. Higher with couldn't maxing as a no poke never get them up to nothing. Jin Tiro the river, Sour Supap the river, couldn't be known a Poplak Naba, Christian or Ragnaba, Arankubum pang naba, Isona Bell naba, nothing. High river sings, no na popagi, Arankubum pambagi, Isorga Leminabagi, Isorga Loinabagi, Mahinata. Christian or never Toguduba Ama Nate, Adu Christian or Bagi Marna Toguduba Nate. Adu high of Kudimaxing is in Mio Bagi Bangada, Mio Vilos, and Namasun Ayi Weber, Kudimaxing the Tobam Namguduba Amatas. I was amazing about Yankini, verse 25. 26, 27, 28. I don't know, I'm Mangso of the Highway. High of Kudim Maxing, I say, Nio Bagi Bangalda, Tobam Namudu Amate, high of Kudim Maxing, Tobam Namudu Bagi Marandi, I call you Ibumo Mahana, Taiwanpa, how to make Asengba and with a Kandopi Kibagi Marna. I give up a tabak tone with Ephesians chapter 2, verse 10. Ibumo Mahana, Taiwanpa, how to make Lambic of a tabak sing aduda. Tanabi of Akukan be Bagi Marana, Abu Isormaki Tawai, Kuinu Lay Bagi Marana, Isori Pangal, Kuinu with Tazakuima Lay Bagi Marana, Kudimak saying, I say Tobam Namudu. I will say Tobu. Again, Mamasa Mughai with sinless perfection nothing. Christian or Bali Pop, Amad Torah Pop, Amad like the high but nothing. Tazamaga, Tazamodi can about I can man must be incredible. Amur Namuhage, Tazamazun Tazaba, I need my campus and I go with Agadi, Masana the Tazaba Hanako, assembly Tazabanetaba, Church Stab needed of those say, Pop the boy with Aris who walk at the hour. Cindy will be like, Mayam, I don't know with her. My thing another bro. 800 she was among you. 800 in TV was in town. 800 she was being you, more the young now. I don't know if you can have over targeting. Masaki Papa the Yazerga, Adu Pop, Tipun home remote, Margaret Sapman, Kanakana, Pop, the going in couldn't be taken. I should tell you, Mars do it, Mom on the high degree. Now, this command is very individual. Nah, Christian or Badi, nah, was my name. Nangi home in get a chowani, chowdun in get a illusion, Tomani in get a illusion, Nangi yet a man in get a illusion, nah, illu, nah, to, nah, as you oil, I think oil or other is on the higher. I'll show you why the higher. Can you go visit us? I couldn't remember. I saw them by Matanga. I did Yazar, the copy of the not shortly Pangal is recorded. Me, I'm not given the Kulomidan Timba. I let there was a mask, there's a mask, my I saw this mind over the ice you hung in my. I want the Katan moment. I do miss a good man Yao with I Puning home, Punsi Sam. Maybe you are a Christian. So I'm going to speak on that to me. Now, Christian or you will marry. I don't know if you have any episode. Or not, has a woman father. Matilda with has a signal. I have a Christian or but now, higher the Christian or about Amato Mark Merms of me. Christian didn't mind. I was a Christian at the beginning. Papa Yao helmet, Papa Dor helmet. I do Papa never come with them. Pugning Homani, our Tamon Kai will surely copy of Nizagani, Taz of the Chinos in Mati and Logani, other Papa the Bible was then on set of Tazza, above the woman had Aduna,
It's not talking about sinless perfection. It's talking about perseverance in righteousness. Pap amatti yawdo punsi mudum thang haiben desu bai haisen atu dharma chenbagi punsi la pukmin honga ningai na lepelet ni hingi ba punsi. That is what differentiates a true believer from false. Aduga Paul na hob mana thau tong ram ma har ma tong har ma matanda Paul doesn't say pray for yourself. As I thought the person that I didn't want to prana to. I said Bible kar papa no de no prana to. Now prana to akai person te. And let's see how Paul is teaching here. Minimum ang thado. Alright? Kamay thado gani. Achumo. Prana to we ho de ba. See what I'm saying? Paul is talking about action. Come on. Action demands the highest. Ay Bible padre. Ay Bible pani. Yan ng pani. Ano yung power. Unnecessary prayer request. Tawag ko missing. Don't send unnecessary prayer request. Don't waste prayer. I will do one now again, let's look at 26, 20, 27. My things, I will do things, Christian point, not Christian or document only. I do hard to think of him, Maramdi. I can popular with the church, sing the meeting, a counter of Alam and counter with the Monate. I will be sure to give my mountain. Now, they don't ban body or the missing up, but about the woman up with the settlement that I will you had walk alone, secret. I must come here walk along a secret. I do Christian up of the thadokpagi matandadi. I will come to the source. It's always outside of us. It's always pointing to someone, and that someone is not me. It's God. 26, 27. thajabasingna. Silang kumpi na ba? Asawa ko. Christians do not cherish anger, so that you will not give opportunity to Satan. English ki why cherish hai bo why in my table the karma na yam nam asi arthagan na hai to na hai dai pasna khang na bang yokat pa asi why is na kari dan mo no po musuman harvest because we in our fallenness love to cherish our anger. I was like, asaw was in yokat to pounding. Maram ama na traga ama. Kau na tabi na tabi sound na bi engine na bi ngapi you hai bang na bi kita kuding mo singa. I was very why saw adu papa. Let's look very carefully. Bible na saw thing de saw pap nothing. Other is saw. Be angry. Now what the arguments the high saw what is anger? Asaw what is it? Asaw what saying kana gumba ama gi pham da nungai ta ba pain da phong ko do saw. Now hai asaw gi kan mo phong ko ga na hai bi adu ko yeng ra ni adu yan na de Bible yang phum ta da adu ko phum sa phong ha ma ta saw. Saw ga ri de asaw ba si pa na te maru ni. Adu ko ra ma de so wai na hai se saw na ba hai na te saw su pa po na ba. Now it's very different. Go on. Sao con hai với tài con mi về được rồi. Christian nó bây giờ một cái sao với hai với tài the only two ways argument on hai bị hai unusual. Sao rồi hai là mi mà sao thì hai là hai với tài either mà Jesus ra mà nó jagat mà thằng gì người mi một cái nào rồi bên nào rồi. Sao với con nào vậy? Sao? How's that right? First program dua kan, program itu kakak lagi tu kupang thari yang rumah. South Korea. Meaning now, I example ni gyan dah. Or city Christian saya mai te. Kau, tu kan, kalau kita program ni kita sebut. Now example, I hanya sekarang kerja apa tadi? Aku saw music, aku saw. Aduh Bible na, kalau mana Christian nama apa tadi? Saw ni hai bagi maram tampi macam tapi. Unguarded anger is always sinful. Again, how many exam?
Dharma is a more how I don't know. I do a pop to one how I don't know. Two categories: righteous anger, sinful anger. Bible na dharma chain bagi matumi na sauba asawa aduda thing ba karisulaite. Now we have to be very careful in this again. Jackson there. Nandi atupam sa krenayakta sauba yana dharma chain gi bu ole den ayakta thang tin pyro. Then now that is something that leads to sin. See, it's very crucial. Yam namaru asi one si kyan na with them. Bible gi manung lai koina dharma chain bagi mo na sauba si bu bang Moses. Akan Exodus 32 pa ma tanda ke Israel gi mi sing na ishwar bu khum bagi mo ta line mo singa bagi na ma saw. That is righteous anger. And then Jesus Christ masang saw. Mark 3, Mark pa hum pa ba ta adu ato gospel gi account sing Jesus Christ saw ba matang sing niya. Adu ma saw re bu maram le. Mark pa hum gi matu ni yang ba ta gi pokha bu mi ta anouba phan bagi matang ni. Ma ko le yu sa ki sing adu sa si ko sa tan ba mi sing na they are acting in unrighteousness, hypocrisy acto. All Jesus Christ say asam mo ko mi. And Paul, see here, Ephesians chapter 4 verse 26 Paul sama ko sabi. Kaya sa Acts 17 da pa ko sabi ba ta tre la ko matanda man Athens na ko matanda Athens mi sin na thas da khang de so na line ki la ko gi u mat ma thamoi it provoke his heart. Nunam ko song was song mo. Those are righteous angers. And God himself, his wrath is a holy, righteous wrath against sin. Isor ka song na pa ki mayok the dharma sin khuni mo sing mayok the song. You know? How we know? Asawa say in itself pa nothing. Dharma chain ba makhal ki ba asawa da. Adu har khuni mo sing kan Moses ki kunste Jesus Christ ki kunste isor da adu Paul da upam. Adu har ai khoi khoi upam de kar na. Thajaba Christian am oiba ta gadi ai khoi na khwai gi saw ga do si ai khoi isam ki pa. Mari ko kan yu phang oiba ta ga ai khoi the minam ning bagi karam bagi napal gi chin din bagi adagi di mi sin ai ko masan yam khanghan ning bagi tong ma makha gi pa ke apa ma khoi thamoi da dun le sin na sin kari manang am sung ha ga sin isor gi wa ha sin ta tan yeng zer ga punsi bu chang yeng zer ba mi na ha ba ta ga you know this. Adu Christian na mo ne ko hindi sobong do ko isada ai ko gi nung na lai ba ai ko na pugning hong ba da ka lai ba pa sin da ai ko sobong to it. That is righteous anger. First, amadi ai ko le ba ani su di ai ko gi ako le ba ta da chil ina su na it's ina or this how ba it's ina le pa adi gi mata. So when we pray but prana to ba matam so it's ina do ya ma ke permission mo da lai ba pa asi mo ke prana pero ma si lu chin bi ro da ko prana na te. Pero kasi church ako din ay mga minimum jum na yeng de ay mga smam to bir masih ta sing pe ta pi bra lo pi bra to bir na te ado ko prabna na te. Our enemy is not our brothers and sisters, it is Satan, the sin. Pa mo sing Satan ay ko yeng na isa ina na te. Taman bra na do ta prabu. Sila na so. Makin nung na bi pa si ko kandi. That's how we pray. Now, I khoi na dharma chain mo na saw do ma saw bi sing le ko ako be le achum ba to do da aram ba to khala pa adu injustice ko sing sing asi the saw ba matan da adu aram ba saw na na te saw gi degree you're acting so now understanding and how is it dharma chain mo ga saw sin ko saw sin na ha ko yin aduna kaino hai bo ta ga di hai la isa gi pa aku aku be dai pa sinut manung re sinut ki aswan machine asina mar mor ga ni ko ai khoi na am not to oi bo ngam so in that sense we can have righteous fierce anger kai gum ba ai khoi ato ba ichil na sing ma phang do ba aswan ba se how was man ko isa ya gi pa ko sao jar ba oh my goodness we all will grow in our faith. Marang ay ko sa karam mismo ay mo ba dahil ay na soy ki ba tsama do na yam tu na daw po pa ano ba ay mo na sa pa ama do na ay hindi mo na ka ito mom na ko din sing kami sing ko. Now, we're not proud of this. See them ko sa ko ba to dahil.
We proud of the guy, so you pound is with the guy. This is shameful for us. I say, we can't do it. No, it's innocent. Higher, who you not saying to do? Damn, then what could be a soul. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ. For our anger to be righteous, the cause too must be righteous. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ it speaks aloud. So, adubu paap tau. Na asaw was a dharma chen, but maong the dharma chen, the is how the keep over darkisu paap tau han saw over the I till now the magi punsi the labor, aswan ba adu, I wahaliva or I want over namonda a shock haliva paap, nacha adu the mata, paw in the pratna tor pomatana, pratna tau nabadu tone, I could be tone. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯨ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ even though my anger ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯎꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯟ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯎ praise the Lord ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤ because it's crucial. Now, Jesus is how we are. But to me, Jesus is how Jesus whom is how the winner I can't tell you. But the echo is Jesus, simple as that. But the Hebrews 4 part matanda, none I want him assume I and Jesus is a thing. Although none of them I got Jesus is a difference between hyper dying, mad get him to the person together, none of them I hey, Pizzo. Jesus is how I just how we or Jesus Christ Jerusalem temple to guide you near Aduna. I saw to go with the Oya. Now, Jesus Christ said motive, it was a righteous motive. I do none of them may papi, none of them I do look saying by righteousness like his how when he had with the thajabasingna. Man, always and always, man, Jesus Christ had to gather he quoted scripture. I sang as a high school sung or the one had me. I do. Nakoy na high basi daku singi aduga sat sengba singi practice on to wala na Jesus kasi concern ko karino magi lay ko mangon da ika na bulot rehab na te magi se masa khana sa hab na adugo isori matik mga so ang thab mayam to do adu mai concern na adugo nan mas may asawa di kayo ngay da matampung na adugo nabigay suwa din ay mo na yung tre ay mo happy tre ay mo na nang bi tre ay mo da salam taro tre ay mo to wa ba si ugi adugo bang natin so we should be very careful when we say Jesus Christ is a Jerusalem temple. I support lang kaya heavy walk like kala po target. Please be careful of this. You are not Jesus. Ado Jesus Christ like motive ado nang so emo matam po madalay kasi nas. Now, ado to when kusay kawi tapos to po target. That is not very Christian. Ano na? I saw with that. I saw the terms and the mirror with that. I saw some pops in mirror. I had the terms and the assault with pop, long with assault sing. Hey, constantly. I do the no with them most harms. Pop dog. Grandma Monga, I could assault in a good pop. I'm here, man, I hear me pan. Can't say me. Hold keep the wahim the old Nakiba. The delusion of the day, couldn't say about cook down or could I tell you about it? And today, Niwam. Singing the East, all of mind of there. Hard mind of the chimney, millions of chimney to the line. I'm sure you're writing the matic, the 25 young matanda. Pasna one-on-one, amaga pasna hiding of a spoon over them. Aduto Pimota, man, I sit over a choir. I mind the Panamento with I acted me duki matanga, Amada, Anida, Ahum the Mari, the Manga Hector,
amadagi ani humdagi mari manga disun pumma miwa man ro to ko patagadi ai so badna to go to pati pata bla se si mo jira mai kana to bene 신경 조시 토끼네. 지금 나중에 거기 탐모장이 있어. 한 마음이 너무 할게 버리네. 거기 왜 탐모지 딜하고. 아마 한도수 레라고 되는 아마 한도도 아마 좀 되는 아마 한도 따라서 아마 좀 되는 so 어떤 소리 와해는 막 마야 아니 반을 그 박한테 그냥 더 와해시나 하도 그래서 나는 무슨 아이 탐모이들 하여 와해시 될 거지 않니? 하도 나오지. Kaya main lawan dia sih, sekarang main lawan je. Ayah orang suara thajabasingna, tamu ye yang tamu macam. Ayah orang suara 2020 December, 2022 masih sih, October 10. Mili nama sih suara. Nanya December ki tang tara ni 2022 da aingon nang sikchat mana betul betul. That's very dangerous. Kata isin ko. Jadi ada ai yang tu paling je. Dukaan ni kuat suatu macam dah. Dukaandar tu baki isa. Kerjaan tu baki isa. Tahu nggak? Jangan kerja ni mana kerja. Maka suatu kerja mesti isa dalam tamu ni. 아두들이 제 이제는 와카리 이렇게 가는 데나 아두 와카리 점점 바기도 떠나기가 아두 바기도나 소 아소들이 와카다 그레인데 아무 바기도 저렇게 기분에 많이 많이 보든 힘이 좀 내게 하라 신이 지기 세세다 그 와꾸나 할렐루야 아멘 도나 아두들이 미싱 자하는 데 매일 아두 아소에 깎고 발하고 미는데 아이 좀 마기도 아들이 tu mau boleh asman orang, memang ni kita setengah apa. Ada ni miss ni, ada yang bangga gitu like salam tore, nungai beri bros, nungai jelas, nanti pun nanti tu. So mai thong di mom, nung macam kamu jadi heh, ta kenapa ni baki dulu tang di lotok tu ya, tu ba. Ada nak kira, oh ada tak ni, kerana ini makan pilih mana. Masalah yang kita beri kerana mau ini kaki. Ai patut semua mesti mau orang. Kerana ai magi patut semua mesti. Kerana Kristen ada berkata, don't do this. Situ. Malam ni asyik kamu mesti tu ba. Kristen kopi kerja pa adu berlain tu ba. Hasil minum di perancat. Angsu, mercy. Kalau pengen ni. Kerana mana kau asal kau punya betul tu. Ai nak kan mana tu ni itu na, kudung tiga na bawa tanda, tes tanda. Hai kau na. Now, sehingga mana the lain ni, ada guna wakil kalau kau betul ni. It's dangerous. Kini ni. Ama tak tahu kan. Now, asyik macam saya, nem hodura kita di nem macam why dem hodura kita tu, sahaja kita suatu, ada apa mau dia itu koi kita, ada action dia, kuba caiba, ada property to guy ba, langkai tu semua property that is sinful. Hai betul, ada gumba ada gimana mapalna, asal ba ada gimana na papa namanya. Ada yang misi nak kau tanya. Ai muốn đâm miên là lại, adu cái là lại video Asengba mà kia là phải adu mi jadi ngang bang ngam tu lagi ai di makan tu lagi mi sini boleh nama tanya bukan ada asyik sing se sama hai betul sini kita tu pasarman asyik sing se I just make up tu example ni talk kan adu talk ber yang betul ni so dan pasar itu yang song ni wang nang mereka lapar sini pasar juga wang nang mereka lapar yum dah lapar tanya bang nama ini pi macam ada gini yum dah layan bah kerana hong jat na or yum kerana dah layan boleh mak tanya that is sinful
Laman kumba na kasi kata isan madu laman kumba kasi kumani. Kata isan dito kada unya ko bitai masu mo asmana ko sumana kumjinga alagi ni du yana ka adjective ko ni du mami di wakal. Karban masali karwang karban masu ko matlab te o ka alga asi sa jaga sa chap cha. Mari laman kumba na pro amo na laman kumba kasi. Isang channel na sige, lumit din laman kumba ngayon po kabulagan laman kumba kaya layo. Laman kumba matanda mido na kari harakani or mido na kari kumba kumano haka ani kari kumba na it's very plodding. Plodding may ano yung adu dito. Pam na long hi pagawakal kan ni pam ne chai tumi pun kun mari ni chupal karamay to gani kari to ko karamay na ay na nang grip kai asi chap ma na mga pibe asi kumba kun mo Diba? Hai ba sao sino papam sa amor ni sino ni sa to natin. Ikai ni ngai. Tamo su ngai. Sino sa diba? Sigma ko mark yo ko dai ko punin mo sa. Isorely panggal this. Magi panggal ay ko late mar na as de ko punin mo pang. Ado kilo de ko na papay ko na do ke. Ha? Ya ai ni ya de ya. Ma kari wala ay mo ko din. Ay lalo dulu. Mana? Ay mohon lalo ya sih dulu. Ma kari dulu na ay mohon dulu. Kaya lalo dulu. Asal buat langsung akal kamu itu apa? Aduh hari itu mesti baca ini nasi. Kristi hatan kerana amat ke ulu. Saya hendak aja dulu. Asal bagi papa sina misi punsi mahan di besu ya. Aduga misi pu bacai bene pelaman kumki bede adu ki destruction acoba mana adu nere. Adu lagi na sati be destruction nama kain hai bobo targeti. Krista gi ina isorna amata oina punsin kraba. Krista gi hachang de kau kraba adu tuai. That is the sinfulness of anger. Aduga pa kuima. Adana Muhammad Paul na karang maong sawo ba tayo supa tawid do gi hay na hay mo marman ani verse 25 ki ng natin verse 26 kilos na padaga at verse 27 ga pero hay nakoy na sorry ni numitahan man righteous anger wagera sinful anger wagera makal khudima ki asaw ko khudima sin adu aduda sorry nila numitan. Kaya sa Paul Harris. Numitan literally ngay panlak sawo ko tayo sa numita jengedi sawo po na hire. Kaya mo do asim mo ko tayo di nungan ba di sawo ko na hore numitang lo sawo ya di. Or kaya mo si asim mo literally lo ko tayo Antarctica may reason that tatalo numito ke. Ano ba tayo di numitang lo sawo tayo tatalo sawo ya na hire. No. Paul Harris resolve it as soon as possible. Yang tunus lo aduga sawo. Kung na ba darkay ko bidal yang tunus ko no. No mapalna ninisuhan mo. Marni kari gidamlo to verse 25. Ay ko masel hachang masel abe. Ako hachang ano yar mare. Ay ko ano Christian o basi ako isorgi machasing ay ko imong mga lay niya missing. Marni kari ko asawa dun pintan masangkan ko ba targeti aduda thadokpagi ai amusu to bechi ina mer la ba create mai adum chawdorkani aduga har bechi ina du loina ba yad mong the power da adugi aho de lerkani adu to gar be mer ne du oi kam thokte karigumba ai asau ai pen da buduna mar moraga ai kamusu ai to bechi na mer asau pal da ko ba targani ai ko to du pam ne kari no le sema ai ne kari no shwa do bi ba yenga mo ki pal putting mas ke cross ma da Jesus Christ ki hachang da loina ma glo sila yena mo ki pal tu ga ga ani do ani na anat to oila ga ma ki ano ba mi oina ka kan dikhi ne aduna isona tu ga bi khaba pal isona amat to oila ga hachang aduda khaibum da la pa masu khaibum tan ba ki pal khala to oila tar ga di what God has joined let no man divide isona punsin kraba du mi kana amat na amu kana ani to on this no adu ma ka to pa
Channel Singer Muna, saw with the murmur, thajabasingna, the Kaibon Kintana Purple died, Asi Kangi. Aduda, Kudak, resolve, Lucian of the Ato Marne, Marne, Nahaki, Pap, Aliki, Christaki, in and Pamanka. Naki, Ian or copy criticism. It's in now, a sworn words, Naki Tamus one can mean over that. Christaki, in a book and Christaki, Imun, the Nahaka, Zapman, the Lepam, the Lepima, till now. Keraman saw tadi Papa Numitan. Otherwise, we cherish, right? I believe Keraman Numitale. Sawi Pabra. Asengba literally Sawi Pabra. I know that the Kangan never yan Sawas has never done him. Must be Kangan the yan. The mind Kobi Kobi, and the living Karen, and then Madame Kangan. No? Listen, this was never again. Mother, you don't know. Attain put cut and begin to laugh from Matanda, attain put cut them died, not in a single lane, never no matter when Singapore with I can super cyber. Attain put cut below, Nepambo, and Chalagan, yes, no, so I do attain put cut below. Do you see the importance here? Who has importance? Man, it's announcing only over targets. Has a bit I want to tell but me, I do. Atoppa Jakumba Mina, Margaret Christian in a lady of a Christian in a poem, I do a Christian in the Arba, Italy now. Resolved it, the Nitan was over. Marie Santangano, Yokatka no saw young Tuno Luciano, high receipt, Kermana using Nana Bagimapana, Kokna Bagimapana, Napi, Bagimapana, Kopi, Bagimapana, I do a Prathanato in a Bagimapana, I see in the Nami, Nakamata, oh, Green Night, the White and Bagimapano, I sing with Ishon of that and Kopi of Napi. Kermana see Patabus, laughing with them, credit of Yam, I Prahan, Kokna Bagipa, in the Wipan. Yana too, I do them, Money credit them not to know. I coin. Kopiro, Iswana, Sassy. Kariguma, Iswana, Nangamusum, and Gumitar Papa, see them, I could no rock the winter. Say, literally, Nundi Hunter with the target. No visit of the process of Mina name. We will be frequent visitors of hell. I think we should not exist. Aduh, senang masuk pensel ni. Kerana rumah tu aku ini, asal aku masuk orang apa sih? Aku ni actually now amal bukan suai kita, kusoi sih. Aduh, guna enggak suai kita tentang napi dengan moy yang luar kasih kita. Isana aku kopi dengan moy, kaya kan ba, gimana orang depan aku tu, aku isi now semua tu. Aduh, tu yang. No, muter tu ni, sahaja itu minta. Kenapa? Kita tak ada pasal nak sembah. Ani sudah kerja kita. Aku ni emphasis. In verse 27, Diabolo su kudong jaba pi. Diabolo kudong jaba pi bagi warising. Bible niya, example, Cain musuh apa? Cain musuh apa? Jadi belum pergi desa betul kan? Cain nanti suruh tu, isu ni betul tahu deh, Abel nanti tahu deh, morning yang one terus ni, ada isu Abel tu sudah kena Cain juga nih. Cain terus ni. Ada isu apa? Abel kan segera ham betul tak? Aigi nak apa Abel? Yang sana bilang tu member ni. Ada isu apa ni? Pak mana kita mahu mengambil. Betul Pak dia nak aku pang macam. Sin is crouching at the door, and its desire is to have you. Isu mana want tu betul Cain. Cain tu betul kan? Magi asal betul. Isu lagi memang dia mesti bagi mana, numita yang kok han bagi mana,
adu losin kibaki mahuta magi asaw kari da mo ke tabu asu yang wan sur isor na ai losin daga abel ki losin kari no ai no sur abel na har khudi mak sin abel king yu akal adum khal dum le mar mar ga he ne adu khal ni me abel ki masak na asem ki man sawo bodi magi pa man to da da ba ne adu magi pen da adum chakla ka he ga ma pa da magi mama ke ku na ga do be ultimately Abel Hatul, the very first act of murder. Kaya din ba? Asawa din. So no sir. Kaya sa dada mapampi. Karamana na asawa yo kaplaga adum amang matun amang mi ne kisu to jabra tawni Abel na ko thabo to jabra ma na to ni kari mi ge no yende sa kari khujuna chacha sa marandi Kara nungsi ba kara pen ba mi na no pet to bi jo kak adum law missing. Asi nang musmi khang ni sa housing. We know our heart. We know our hearts. Adu khang bi ishwar ba adu to gan bi ma hanis. No, sila khang bi. Adu nang musmi asi de jaga sa ye ekso. Sila khang bi kar man. Aina sauni mi dumi du chara wari sana bagi mota mi wang na ba na ito ala gi mi phamia ga to bang aste ta je sa ji tumme tu ma ne khan ni hawle de ma ne khan ni chang cha de ma ne khan ni jin ji de ma ne khan ni adu gi di se de ma ne khan ni wa pa ba ta bang khang pon te ina pe mi ka pa ja ga asi de kham me ta wi sin ho sin adu gum na ai khoi gi thamai Now, sige, dapat pada kunter ko yang ini, asal na kami sige yang ini sih. Ada, kaya nung mas pada kunter sa thazaba amo ni isor ay pwede ipamas. Ay ko yung asaw ko yung sige dharma chen yung asaw ko yung Ado kaya nung mahayag asaw ko yung numita kaya yung resolve to hudra, tunang resolve to hudra, ay ko yung sila na kung sila nag-biyo ka. Ado ka hayag din marmol ay ko yung path to ni. Ado na marmol ay asaw ko yung na paba o iba targas isor di mapamda amak pa seng diba adu ka thazaba amo to kung tok to pa ko to hego. Yun sila na siya. Ay ko yung asaw ko sing ko yung chang yes. Kari din mo pinasaw ko. Kari din mo saw ko. Kari mo mahayag ba adu ay missing mang ikay ba kar piji bagi ay napal so puri maram na ay na pamasaw ko tayo adu dharma sa masaw natin mana du napal i maram na pamasaw maram isa na ko may khazaba adu mi na ay na khazari ba adu gi mai du ma pa din ikay na ni na adu kan hay bo tayo hurted pride aso so khala ba napal adu na ko hin mo na that is not righteous anger. Now, what kind of thing is sour? Otherwise, sour could you sing it? I walk I self-centered, selfish, walk out in the marble and or him a sour with that. I do a sour with unnecessary about sour. I don't know who we do. I do not know what I'm going to do. I do not think that I missing so I had or that a negative yatonical. I was part of a table, even think on the brand of you, a grammar is the talk. Sorry, my thing. So examine the cause of your anger. We asaw we harm zaga to mayik sing examine to. Ano siya? Hana apaba sawol basu hana maran sawa sawol maran sa kupang thazal that act is not godly. Act si tore maram chai saw and chala ka me him to that is not godly. Ada zaman ai cumi mal panayang cumi ai nah panayang cumi ai ha ante utar tar ke Bible ke mati pe tara ni pan adu ki meeting the procedure ni de wari sana pa ko na banga adu amata tau de bida khana na bagi rom da mi wang na barom da kala pen na bagi mo ama da khoi wa khoi mo silu ne khere to ko ta ga di phan la mi lo lan sang phan la ai chum sun we are sinning, you are sinning. Ando ko resolve it as soon as possible. Resolve it. Yang tu nusu. Ada kan? Berlebih. Senang sih. Kamu itu
khata isambi punsi atu ba oibe mar na thazib oiba mi singa yana kan mar bi isorna nang aibu ai khoi papi christian pa ko pi ba ma tanda ma ai pa ning sing le ma na khoi pa khuri mak sing du ko pi bane ka ko pi kari ba adu ai khoi ne isor gi phangjar ai khoi gi thazib disil inau sunga khata isambi thau to ho ta gi idere khoi isor na ai khoi pa ko pi gi mar ma ma sing khang gi mar na Nature like a Christian with a woman. Adugi punsi aduda hindi. Adugo tuna kokna tuna nabi. And sabu tapoy. Aduga haiba sabu lotion na tubo. The slow trainer and quick to resolve. Haiba dig mapa. Ekoi asabu du maram jana saruga. Pop to the boy. Reaction not the action. Reaction come on, all my name is chatli, adu reaction. Adu I madam meeting the father man over there, now you meet the chatli. So now I dance my have a time, curling down, I agree super later. Version that is action. Another is reaction. Adu reaction or putting of things, it always leads to sin. And the action that it brings more understanding and a part time never will pop and send. I show over targeting, I send up. Me show over targeting, me. That's an awesome. You know, my do I see college, very much a high to my do I say, as a son. I could agree to one time. I could mark you right now, don't know where one type session. As a son, sit down and compete never as I will. So now say, hai huyền jaga sing se ekoi son jaga sing ne hai pa ta adu be asali ekoi pa nan ni ma marandi mahausa gi oiba mi adu di ma ge asaw khangal hoba ma ge asaw phudo hoba achum sak hoba adu ma la la pa sing adu khudat to warak hoba khuli mak sing ne adu ma ma se hai dis ni Isor di Tawai no popular Christian order sing adu ka to ngai marandi hai mission asine khange madudi Christian kumana khange madudi laman kumba isona mati popa adu mo hai asaw number mo sing kumana pro ko akai dum sum kai dum ta na ba adu gi nga no gi damakta thajab asengba asaw yo kar pagi mo ta thuna do sing thajab gi am sing isor ga chai am na to oi ba du Mapung pan pun yang tak usah. Every time macam ni sih, pap sing deh pun mau sih, sore ni panggil je sih, aduh asal boleh kata ni yang berapa, every pun siapa nama sore panggil sih, aduh sih. Baca, aku juga asal boleh macam sih, cuma pun macam tadi, aku cuma pun nak kita makan, sore ni yang kita makan. Kata bawa apa, ni bawa mana? Ada ni dalam film kan sumi tu, ni dikai pun ni bawa kerja tu bawa ekor pap tu kena kan? Apa tu? Bawa ekor ni, apa kamu sum pap sing mesti nak ni mesti dia, kopi. Ada ni pasal pap tu dah bertahan macam bagi asal, masal dia, ekor ni tambah. Ada asal kuding mesti ni, tu nak resolve tu. Sedang berpikir macam ini semua berbuat yang panggil. Bagaimana kita cacing, kopi. Pergunakan kau yang mesti lagi asal aduki mesti jauh asal ni. Ada Kristi mapalna asal kau yang mesti merit ama bawa kap yang kau tahu Kristi mapalna. Perlu hire basi, bukan saja hire porsi pangzer benda jauh mereka ini. Perlu nahaki matuk tamu sehingga kau ini. Kaya asawa sing ito mayaw na sa mga tingkang tayo. Pero, ay ko'y kaya asawa sing napapo ko dito ko'y pangandi. Pero siya sing pang nahapit ng matik mga kimapang sing nakamawang sing ay ko'y nangyam sing ay hakin nangyam sing. Kasi ko sing nangyam sing.